Nii, täna on siis 5. märts 2017. Mina olen Toomas Argel. Siin on Igale jõgi. Vägeval on. 9 kilomeetrit ja Pärnus 51. Tallinnasse on järelikult 77 kilomeetrit. Kell on nii palju kui 13.52. Väike loodusvideo. Nii. Trepp ka üles, stairs. Eesti, Estonia. Vana Varemets. Old house. Igala river. Road bridge, Bigway bridge. See on taastatud sild. Sild on nüüd üle 100 aasta vana. This bridge is oldest than 100 years, but this is restored 2005 or 4, I don't know. Konuvere peatus. Vastab number 6 Konuvere. Apparat on Panasonic. This camera is Panasonic MX TMC FZ72 TMC FZ72 Leica objektiiv. Ja siis statiiv on Manfrotto 290 light. Statiivis Manfrotto 290 light, made in Italy.
58-66 zoom 66 ja veel suuremaks Stolen 2 132 300 300 originaal on see, see on see on üks kord külge. See temperature on -degrees. Suvel on siin parklas väike putka ka, kus saab süüa ja somewhere see stopping place, parking place where you get some food and drinks. Kuevese ka. It's nest of the bird. This is a very big bird. See on kuevese jah. Ja siis selle statiivi pea on 494 RC2 Manfrotto. Statiiv headis on 494 RC2.